Mu ijoro ryo kuwa 22 z'ukwa gatandatu 2025 neza Amerika yongeye gusa nk'isubira mu mateka irasiba isasu ku nshuro ya mbere bikoreshwa. Ibi byaherukaga mu mwaka w'1945 aho yarohaga umuriro kirimbuzi ku butaka bwa Hiroshima ndetse na Nagasaki. Ibi tuvuga ni umuriro waroshywe hejuru y'ubutaka bwa Iran ku bice Amerika ivuga ko bikorerwamo binatunganyirizwamo uranium bishobora gukorwamo ibisasu kirimbuzi. Warigeze gufata intwaro cyangwa se uyizi bakakubwira GBU 57-8B Massive Ordnance Penetrator MOP, ahangaho ututinyamo kabone niyo waba wararwanye za Vietnam cyangwa se muri Zaire, ahangaho utinyamo. Ubu bwoko bw'ibi bitwaro buzwi nka bunker buster, bombe yo gusenya iby'umuyoboro wose waba ufatiyeho aho waba wubatse hose ndetse n'ibirometero waba urimo hose mu butaka. Iki gisasu iyo kivugwa ntuba ugomba kwirengagiza uburemere bwacyo, kuko iki gisasu kiri hejuru ya toni 13. Mbega kiraremereye kurusha inyubako runaka uzi iremereye. Hanyuma iyo ugiye ku ikoranabuhanga, iki gisasu kiyoborwa cyifashishije GPS, hanyuma kigahanurwa mu birometero byinshi aho kiba gitwawe n'indege karabutaka. Indege izwi nka B2 Spirit. Indege zirindwi za B2 Spirit zaturutse mu kigo cya gisirikare cya Whiteman Air Force Base muri Missouri. Izi ndege zifite ubushobozi bwo kuba zarasa ibisasu bikomeye kandi zifite ikoranabuhanga rya stealth rizemerera kwinjira mu kirere cy'umwanzi batabonetse kuri za radar. Ibisasu 14 bya GBU 57 Massive Ordnance Penetrators, buri kimwe cyapimaga toni 13 nk'uko twabivuze haruguru, byisekuye ku birindiro ndetse n'ibikoresho Iran yifashishaga ikorera ibi bitwaro bya kirimbuzi. Abayobozi b'igisirikare cya Amerika batangaje ko iki gitero cyageze ku ntego zacyo, aho ibikorwa bya nuclear bya Iran byangiritse bikomeye. Nta ndege ya Amerika yigeze iraswaho cyangwa ngo igire ikibazo mu gihe cy'iki gitero. Iran ku rundi ruhande yahakanye ko ibikorwa byayo byangiritse, cyane ko ivuga ko yari yaramenye iby'iki gitero mbere y'uko gikorwa, hanyuma ikimura ibikoresho byayo byinshi mu by'ingenzi. Iran ndetse na Amerika zivuga ibi ngibi, gusa ariko ikizwi ni uko Iran yo yari yaburiye Amerika ko niyiramuka yishoye muri iyi ntambara izabangamira inyungu za Amerika muri kariya gace Iran iherereyemo, aho ishobora kurasa ku birindiro bya Amerika biri mu bihugu bitandukanye bikikije Iran, cyangwa se ikaba yafunga inzira y'amato iri hagati ya Aziya ndetse na Afurika, kandi aho hantu hacishwa 30% by'ibikomoka kuri peteroli y'isi yose. Ibi ngibi ni ibintu tugomba gutegereza ku buryo Iran ishobora kubikora mu gihe cya vuba, cya kera, cyangwa se ikaba yanabireka, dore ko kino gitero kikiba haba ambasaderi b'Amerika ndetse n'abandi bahanga mu bya Amerika begereye Iran bakayiburira kuba yarekera iby'imirwano, kuko ngo Amerika ngo itagamije ibyo gukuraho ubutegetsi bw'Abapersi, ahubwo igamije kuba yabungabunga amahoro ndetse n'umutekano bya Israel. Ibi by'intambara ya Amerika ndetse na Iran bije nyuma y'intambara ikomeye iri hagati y'iki gihugu cya Iran ndetse na Israel, kuko na nyuma ya bino bitero bya Amerika byabaye mu ijoro ryo kwa 22 z'ukwa gatandatu, Iran yahise irasa ibisasu muzinga bigenda ku muvuduko inshuro 3 w'ijwi bikirasa mu mijyi itandukanye ya Israel. N'ubu isi iracyarebera, ntawe uzi ngo harakurikiraho iki. Gusa twe nka Trick Boss Updates reka twizere ko amahoro araza kuganza mu isi, kuko intambara irasenya niyubaka. Nyamuneka reka duhure muri comment niba hari icyagufashije, niba kandi ubona iyi nkuru ari nzima sharinga, kandi wibuke gukora subscribe, share ndetse n'utundi tuntu ubona ari tuzima kuri iyi channel yacu. Ndabakunda cyane. Hasta la vista. May God bless you all.